Shubor Nakaslem Jong Unongsan Hima. Usembut Menteri Rangba ke Sarkar Jela ubah Preston Tensong ubah Dairu Menteri Ketenaga PWD Ulaong. Bahaga jingyo i jong u menta ke kenti ke mau kerwat konstituensi keladan kamnya ke jingkela. Ulaong ru bau MLA bementa umdei ubam biang, henrei udei ubah biang. But namar ke mau kerwat konstituensi ke district headquarter ladan kam man watno da ubah kambiang, but uta udei ubah HS dingdo UMCS officer ubadairu USDO barim garanikor ke civil subdivision. Uba Preston ulah kerennya kini hega jingelang pait ba jong ke NPP mau kerwat blok henne ke sengi ke kendai terik ubnai kela lingkot arajar arpulai ha mau kerwan. Ha kabadi ki hajar ngut kinong kersan jong uba HS dingdo kila tuit sya kini ke jingelang. Uba Preston ulah wer bat khodru i ki pait ba ke mau kerwat konstituensi bakin treshitom kenang bagi NPP kan yo ya ke jingjab hagani ke kenti. Shushu ke NPP mau kerwat blok hagani ke sengi kala yo mensim shushu hadin bagi nong yalam jong ki wei ki sengsan perthei ki bakin top nakaseng PDF, UDP, RPI, Congress, BJP, HSPDP, bat ki wei ki balawan ban penyesok bat kaseng NPP. Nakabenta ban ai ke jingkersan bapura hagani ke election arajar arpulai. Bat ni don ro yoy sama. Ubarawan magpanyesok na party HSPDP. Bat umiw sama kasteng jungu kolong ubah lambok star wa alang. Bolong presiden. Bat tadi bat skanding Ramsey. Nisngobha banuan sa khmat. Januari Day hakata kasih Lakaya ka NPP NPP Yaki wewan aili All the best NPP party NPP Yaki wewan aili All the best NPP party Beliau langsung type ladai uul model. Ndai kintip ya ka position ko mga OP ya ka experience yung beliau. Ladangi ailat ya usisin. Ulatip lut hasretriat ya kilentia. Kekamraan barkatmu dan kaum ulatip. Kekamraan barkatmu sekretriat badon kesulok ulatip. Kakamra kabakatmu badon ukau berni hantalatim. Nrei nga ongepi ladeng bekla banwat yung sekretariat bampor laisnem siteng. Te laisnem siteng bantrei satang sistem siteng kababot mlaksupan pendep irekan. Dengan asyo i ba menta kekenti ke mau kerwak konsensi ngam ong ba UMLA ba mentau bombian ong babian balayu ngi babian nrenga ong ya bi kamtam ke mau kerwak ka bade ke district headquarter balengi muat uba kambian now babian ni wat uba kambian te uba kambian dewe udah ustelen dengdok. Udah siuk kemana? Ketemain kemana? Lambat. Tanpa kajabe ke mana? Saya kata gitu kan. Dengan asal menong ngimdan kam banyak kentak yang nuru. Nilai yang nak nongrin. Sansnem duna mentah. Kasorkar hapo jong ka jingyalang jong ka NPP sibon ba kikamsan ki bangile ro kini ki partiria kileng them mau lut ya ka parti NPP hana ba ka batuk ka batin ka jawab isa don renteng ki bang nasku ki bakam mana ba yo surok sanction gere hana ba su pisayu preston
kum gatar ka don ngong sgau bahawat ngai lem ko bai namar kinia kum kita kinia jong kibriu kan kertok kelas jaladi namar kamlong kum ngopi bangin syuk kenok kai klem don gejing sisa namar ngigi don hangni kum ngopi ngisim bakadika kam sensyar kadar kadai kakam kabak gentang kabak kenjable ban syakri ban pentut ya ka development sya iwei pa iwei isnong bat sya ka wei pa ka wei ka tlugi kata ka bang kwa ban ong epi dogin na mi nang ni kung kit nong trei berat ba kin nong kesan beraba jong iba stelin jong ka parti NPP dogin ye trei sitong tambah hak aju kapor dogin ken mau ban pendem rit ialadi ha utei banijrom namaria piru si bonba ki babisni si bonba ki ban keren life project life project lengong pi habangi yen ha kanongrin wat jukuslai ublei udon senda bangi banganges kem ngin rap ya kalama jong ke NPP hajrom tam koblei pi siajago buat EA ada jing UI ke jongan ni don tang jing at bagi jing tem ni don kitua ni don kelong ya bang perkat ke jing tre jong aku mau officer manusia kabor apa pilong officer kalong kade dan nila ding yo ni kalat dan syong komo no mikmat kabor ngai kan kra boleh ngomong dah komo officer freedom lagi sanction berpikir benda ada sispa tang sispa pilong kono mikmat pada sispa nila ban pertama na aspa maka way na gidaw di mga simi kan gisinjam kalong ba anda ngalasong kai haka haus step temban yo sdem la dapat doa arku way ngarang yo ye kemet ke hakam ko kata ka di way na ki banga sukumen ek kala di ublay ulang ay na kemet ke bakot ke kia wat hadin ngalasong kai ndre berko pinsiam sisen la balasong kai dari day la story yang sedikit main kejengkut kalau jangan. Kata kadi ubah juri ini kisah. Tendrai ngah teman Ramadan, yo Ramadan, bat ngaklain pun. Sekane kai muslim ngah. Bakleng ladangan dan yo lah. Ban syakri digeri bijak gurih kani kani keluar pian ay. Ngala syakri life kan sedang tam desu kalau Bak ngade tu ye pi di Indonesia. Apa ngilai hangno. Midap tang dari inside. Ngapte pe kadau ke regi jisha. Kalam bala se hagi por ki bang nang kai. Kum u officer soka. Ki babon ki beri ukle kenduri. Lapin ong tadi besai di bab spir besai dihajar. Lapin ong si trek di usai labur. Lapin ong ye income certificate. Lapin ong ye affidavit lagi di por. Bakal cong di Islam tam kubu di orang try don pasal license dari permit clear. Jadi sedai kata apa pernah lebih bahawa lain hang lebih periang. Nama ngam ju pendek lagi beliau. Ngam ju ong ai kisah lama setrai ke kam. Ngam ju ong ba ngam la on sawang la chai la sisni. Kata dia kata mengapa di penon kam ke jadi bilang. Abang ini ki pada jo ke mau buat konstitusi ba kelum kroi katne. Kani ke pen i ya ka jing smoto ka jong pi ban thai khmat ha ka parti ka badon ya ka nongrim ka babiang ban tre na kam ta ka jela ka jongi bat ka badon ya ki nong yalam ki bakrao kum ba pio i mata khmat jongi ni dan yu sar preston kan song unong yalam bakrao jong ka jela ka jongi kerpang e jo ka ri khasi jantia ka jongi Syuabangannya cuma jikran ke jangan sobrang habang idon dari parti, bat habang ipai kemat bang i kini dalam berat bak kini baki wan hamo kuat nam tak iba bon kita. Nampak belum pitong ni ai kini kapti ke jam. Saya sisen nam tahu sar person kan sah.